derogou o decreto 124/2007. English, why you derogate the decree 124/2007. Señor del Bosque. Ei, o eu. Bravo, queria falar con o inspector. Como se chama? Como é? Sempre o geiteiro, sempre o geiteiro. E aí, ala. Ala de roda, casi non. Alguma pregunta? Eu si non me rea. Eu si non me rea, si non calo. Mire, é que antes fala o eu. O eu? Mire, O eu, si, é un río. antes falaron de que este iba a ser un colexio pichilingüe, ou como é? Que é eso de pichilingüe? Então onde está? Neno. Que é pichilingüe, neno? Traballo. É? Ai, que chove, como é? Si, chover, Está da casa para casa, pola. pluviolín. Mira canto limpo, mira que estos mensajes. Jesús, vamos, Jesús. Es una invasión. Ay. Bien, Juan, se cortó las uñas. Ahora. Jesús, bien. Esto fuera, Hay que encarabullar ben esa tesoira. Voy a acabar de que temos clase de gimnasia. Eso. Profe, no gira pesa moito, Hai que optimizar recursos. Optimizar recursos. Échamelo de aquí. Ahí te metiches. Ojalá que quedara sin cabeza. Saca os cartos do burato, xa lle dicían o outro. Que viene. Este é o que sabe sumar. Mira, tengo sino aí. Sumar, chámase sumar. Vai, xa te quedas. Bájate, hombre, bájate. Ainda nos han castigado sin recreo, xa verás. Yes. Hola, sumar. Claro, debe máis, aí ves. Eu pensei que era o que viña o antenista de Canal Sur. Canto tempo hai que non vas á escola? Eu pensei que era o antenista de Canal Sur. Eu tamén quero po bocadillo. Po bocadillo. Mais non ves que ten alterada na cara. Aí sí que tende. Acaba de falta un deso. Aí sí que tende. E falta o do transporte. Señor del Bosque, denos un paquito de nanos. Vicente, danos a nos tamén como restou a xente. Vicente! Isto que ven dar 3 horas por máis, non? Girls and boys. Girls and boys. Outro mais. Jesús, conselleiro, venga, Jesús. Pero rápido, isto hai que facelo rápido. Jesucito. Non me sermo, non me dea. Non me dea. Preferimos a Marta que a Jesucito. Ráscale a barco. Pasa, Siempre que traes un bocadillo que me Very well. Eu quería tamén, eu quería.
Deixa de andar arrumando, ¿Cuánto me está marrujando a Jaita? ¿Cuánto me está marrujando a Jaita? Eu ben que te noto, Estamos atrás. Aquí estamos. Bueno, ahora está de moda, Temos todo. Si ten que ser que sea, Total,